Dumelang guys, so today ke tlo qoqa pale ya Senanapo. Guys, Senanapo o nana le ntja. Senanapo le ntja ha they were very close ile WhatsApp group. At the same time, Senanapo o na le motle man. Senanapo o na le motle guys, and botle ba Senanapo bo hemisa batho ha bohloko. Ke mo he batho banana every time ba mo bona fela ba bona botle ba Senanapo ba ntse ba ba jealous. So baba decide hore you know what, botle ba Senanapo man ba re disturb re kgone etsa ntho tsa rona ka baka la botle ba Senanapo o betere re mo tsamaisa bona ba mo bolaya. So shapo ke mo polao e ya Senanapo ba plana hore ba tlo etsa jwang guys. Like just imagine that batho ba plane your whole entire murder because of botle. Like you wonder hore mara e teng ntho jwalo lefatsheng. Batho ba plane ho bolaya motho ka baka la botle, but ke yona ntho e etsetseng ho Senanapo ba plane ho mo bolaya ka baka la botle. Okay, tsatsilo ba planileng ho mo bolaya ba mo bitsa ho bona ba mmitsa bo chomi. Ai chomi tlo hohlena re kae re lo rwala patsi. How Senanapo wa batho o maketse hore how today ba friendly akere every time ba hlotse ba le snacks betsa di scamp. Today ha ba mo etsetse di scamp ba mmitsa ha mnate ba mmitsa bo chomi. So Senanapo batho o maketse hore how batho today ba friendly ba mpitsa chomi. Wow. So a tsamele bona o ya naheng ba lo gather patsi. Sure, ha ba fihla naheng once fela ba le mo batho ba sa boneng ke mo ba bolayang Senanapo akere. So batho bao ba bolile Senanapo ba dutse ka stopo sa Senanapo ba tsebe ba itseng ka stopo sa Senanapo. I mean le etsang ka stopo sa motho motle wa bona. So ha ba tsebe etseng ka stopo sa Senanapo ke mo he ba skata ba spheya wa bona ba spheya matsatsing ao a bo Senanapo a bo tselane ke matsatsi a batho ba ne ba ja batho. So ba pheya nama ena ya Senanapo ena ba pheya ba ja ba qeta ba fa ntja Senanapo masapo Senanapo akere ntho tse ha di etsahala kaofela ntja Senanapo e mo e shebile ntho tse kaofela bane Senanapo le ntja ke WhatsApp group ba kgaohana. So ba fe ntja Senanapo masapo a Senanapo. Hai ntja Senanapo e hano ja masapo a Senanapo like vila ntjena ene le bohloko man ene le bohloko hore ha bana bolaya chomi ya hae e close Senanapo ba expect hore a je le masapo a Senanapo. So ntja Senanapo ya hana ho ja masapo a Senanapo. Ke mo he ntja ye ebile a tsa nka be ntje le yona ba e bolaile hobane ntje ile ba bolaisa ntje yo ke mo e ya motseng e lo speed e bina pina ena ke tsebo bina guys yo ke tshaba le bina but pina eo pina eo e re Senanapo a ke la tsebe ba mmolaile Senanapo ke mbampha masaba Senanapo wa bona. So ntjeo e relate story hore Senanapo ba mo bolaile ba fantja masapo and then ntja yo ya yona ya hana masapo because no way it tlo ja masapo a Senanapo e le hore yena le Senanapo they were so close wa bona. So hi guys ke yona pala Senanapo eo ne ke yona pala Senanapo eo ina I feel like ina le lesson wa bona ina le lesson hore ina le lekin lesson. I feel like lesson ke hore like just obey aware ka di intentions tsa batho towards wena hore batho ba so ba hlotse ba le snacks ko wena suddenly ba se ba le friendly o tshwantse ho e question o bona or yes ke ntho e ntle hore ba se ba le friendly all of a sudden, but then you have to question it. Or batho ba hlotse ba le snacks every day ke scamp after scamp. Today ke se ke le chomi ba se ba le friendly. Why? For the why. So story sa Senanapo I feel like Senali lesson you should always question people's intentions so on, especially batho be lore from the word go be la tlaba o bontsha hore bona ha ba snacks towards you and then suddenly have a friend. It's a good thing, you have to be happy, but then you also have to question it. Or suddenly you turn in have a friendly so